Ćao, ovdje Tehnosvet. Davno nisam radio nikakav pregled, niti otpakivanje pakovanja. Sada radimo otpakivanje kamerice Xiaomi. Čekao sam je da je testiram, da vidim kako to funkcioniše, da vidim da li je bolje od moje SD4000, pa ćemo za sad samo otvarati pakovanje. Poslije ću ja napraviti pregled. Ovako, otvaramo pakovanje. Pošto ovaj put nas nije zavrnula, prodavnica Gearbest nam je poslala kamericu, vjerovatno da, oni su već to otpakovali, da provjeri šta je, vidite pošto je pokidala carina, pokidala kamericu, ovako znači, imamo minimalističko pakovanje, znači ovdje barkod, kamera Xiaomi i, veoma minijaturna mala kamerica, znači ovo je baš mala. Ovo je manje nego ono što imam. Mala kamerica, sad imamo pakovanje samo kamericu. Vidimo šta imamo još. Ova. Odleti. Izađe više. Ovako. Ovdje imamo uputstvo. Na kineskom jeziku. Za sve na internetu možete se naći na engleskom. Aplikacije. Što imamo ovdje? Ovdje imamo USB kabel, standardni Xiaomi i naravno baterije. Baterijice. Sve zapakovano, lepo zapakovano, više ništa nemamo. To je to. Radimo poslije preview kako ovo čudo radi. Ćao!